Ayayalik talnich ane. Mach akans pachves kusho yotante nani letike shik. O may macha pahal sok tes kusho yotante nanil chite alnich anetike. Pero más o menos melel, hermanos y amigos. Aunque vayas kusho yotante a papá o te a mamá Hashan mero ay toyol kusho yotan stukel de Dios. Aunque de Biblia te Dios las pach sok te kusho yotan nanil te kusho yotan de Dios. Tabanti Isaías 49:15. Ella yalte ya. Y ya bachate yo tante anste yalte la yaveschu. Y un mabayas kushultai te machal la yalatai. Como hanish Dios las chapante anse. Hayon yasnate kash bayes kushu yo tante nanile porque hanish la llave Dios te yo tante anse. Hayon te anse sna och te anse tike sna ochik stuke te hotik winikotik magnatik pero te anse tike sna ochik te hun ans te yashchai te yale. Spisil skush lejal hasta que yashchambahel maschaita yo tante alal te ayin tashchute. Como baluneb yik te alal tashchute. Kala ay tashchute alal te anse aunque tú te alale yashkopo huisok te smamae. Kalayiko alal te anse yashuyas kom te yali albe alal komaba. Ok ushatakot ankal te chite nanile yashkopo sok ya te alal te aita chute aunque mato ayine. Hayun mashu te yashaita yo tan te yal te anse. Hayun te may ans ay achiste yashchai te yale o yakskeben bal te yale. Mike vino la tante ay yal. Pero descubrió se yali. Aunque vayas kushu dante anse. Hashank ash vayas kushu yotan stukel de Dios. Yali aunque yashaita yotan te yale si. De Dios yali. Mike vino orias chayata kotan te jate. Aunque yashayata yotan te a mama, te a nan, aunque mama fácil, ma ora ukte yashayata yotan pero de yashayata yotan te a mama te a nane, te kahwal tike mas yashayata yotan stukel. Mike bin ora si, Mike bin ora, yashayata kotan te jate, si te kahwal tike. Hashank ash vayes kushul yotan stukel te Dios. Aunque yashayata yotan te a nane, te kahwal tike mas chayata yotan stukel. Tsiba vila vigil yun tabantistantes cabe. Oko yal Dios yun tes kushul yotan te kahwal tike. Te hashan mas toyol te vino te skushu yotan spisil te ans winni ketik ta bahlu milale. Ni hauk te hnantik te mamatik te bay skushu yotan hashan mas toyol te skushu yotan te Diose. Naniletik yahnate aita wotan te awalatakike. Ashel mas chaita wotanik. Jato walishate Diose. Ayata yotan stukel. Y Mike bin ora yashayata yotan. Yasna atspisilora. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial.
y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.